Itu acara takziah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Nu'man SPDI. Padanya disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat? Sehat mana mau Ibu? Oh Pak. Oh. Sehat mana mau Pak? Ya alhamdulillah. Namu tu dek gaduh ya koto sehat alhamdulillah. Daripada mega duit na tumalasa. Kira-kira ko ipapilih Ibu kiga ta pilih. Mega duit tapi to sehat daripada mega duit na tumalasa. Ya. Kira-kira ta pilih. Ay dek gaga pilih. Iya makan ja ay mega duit na tumadisi. Iya. Narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kedua padurina pung Allah taala. Inilah dua padurina pung Allah taala pakapiling-piling irupat hawi. Yang membuat manusia halal kata Rasulullah ia dua nikmat. Agero wasihhat wal farag, kesehatan dan kesempatan. Syarigan na sila surah salat apa yalengi kesehatan ngopong Allah Ta'ala. Tapi di na pagkigunay kesehatan na magkasiya luri pong Allah Ta'ala. Syarigan na sila surah salat tayo niya yalengi alisinga ngopong Allah Ta'ala. Tapi di yalengi kesempatan ngopong Allah Ta'ala. Syarigan na sila surat tayo yalengi kesempatan ngopong Allah Ta'ala. Tapi di yalengi kesehatan ngopong Allah Ta'ala. Alhamdulillah idi iwan niwi paiwe. Nalingi kesehatan pung Allah Ta'ala, nalitoki kesempatan pung Allah Ta'ala. Inilah yang senantiasa selalu kita syukuri. Dan yang sangat utama nikmat yang Allah berikan pada malam ini adalah nabi hidayah pamasi pulir pung Allah Ta'ala. Binding itania hidayah nalingi pung Allah Ta'ala yon niwi bu ay namundro ni pung Allah Ta'ala. Iya. Apalagi macul itu kapan piling andalan ni sinetron andalan. Tapi nasabab pamasena pung Allah Ta'ala hidayah na pung Allah Ta'ala nalagiwan niya tasalaywi makudoro ini pa wadi jaji pa poli kiyo ko galungi wadi jaji pa poli kiyo ko daro poli ki onro jamata. Tapi nasabaki pamasena pung Allah Ta'ala hidayah na pung Allah Ta'ala maringang ya jita tapajok kalukon rami. Ternyata tabi duduk-duduk kita malam ini adalah duduk-duduk kami dan napuji pung Allah Ta'ala, disukai oleh baginda Rasul dan juga sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking napujin na pung Allah Ta'ala nabi malaikat na pung Allah Ta'ala iwan niya wekat malaikat. Maka di malaikat sami na wata na yung parenta ang katu atakku oko buta ang katu atakku si puluh-puluh oko buta maring kalingan at sa agama kata Allah ang turun saksikan wahai malaikat ko. Siap perintah dilaksanakan po. Malaikat turun melihat pertemuan kita, menyaksikan duduk-duduk kita malam ini. Setelah malaikat hadir melebarkan sayapnya bermohon kepada Allah, apa permohonan malaikat? Ya Allah, jangan engkau biarkan hambamu yang hadir itu, engkau ampunkan segala dosa-dosanya ya Allah sebelum dia tinggalkan tempat duduknya. Alhamdulillah. Itu tindak. Ayo, Obesti. Oh, Nel. Tari-tari bunda bestiku. De pata salawi on waktu dangat taiwan ni pura yadang puang ini dosa tau ko pung Allah Ta'ala. Amin arban. Masya Allah.
Tapi yang kami matuja tau pahari matuja ko tatuto niyatin. Iyo biyo ko bene na maringkaling atas pak kalau maringkaling atas ya nasa kinroje. Bulana ya jijara. Podo naman. Ialam mo pala pabalik ko yung atas sa kumata siya ko tanya surugan na rata ialam ito. Kamu kumakahimay. Kami naman niya palit mili pa koli-koli. Magkaribin niya tulungan na dyan na say. Asal lang ang mukha ko. Magkaribin niya na si Puji ko. Kaya pudang mo yung kulo nafsin say katulmot. Yalam ito ya na ito kumataas siya. Ito stars ito. Ang kami naman niya palit mili pa. Ipakuli-koli yung lagi ito na malilo ko. Sosok dingi. Dito ka sosok dingi ko. Dito ka. Ipakuli-koli nga ito lagi na malilo ko. Palagi ko di. Itu. Dito ka kaya sa laso di. Hah? Om kasih. Tapi kebetulan nih sila. Malun ratusan dengar rasa ngiro. Iya. Masya Allah. Di mana-mana saya ceramah ya. Duli kurampir. Mudah-mudahan insyaallah Pak Barak asatapung Allah Ta'ala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Saudara malabih kunanya tunggu-tunggu malabih kun kahadir. Iza kutirat sunubukum fastaghfirullah. Ya kawan kemat dibola kurata kalita ya sipayo itabi. Segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang Pak Burhan. Alina almarhumah Hajjajar itabi 7 hari yang lalu beliau meninggalkan kita semua, meninggalkan suaminya tercinta. Iya Alina Pa'aliwi nasayala da jiga sibilina. Ang kay matulya kay di napita rin kasi yan na po rin napita mayang ka pa ay matindro na di na telepon mo di na pasiwa ka lumrah kaya matindro ni na sa we muda ni sila sa dia ko ibu cinta setia to ada kui iya makaramu ko lang ati ko tanong po mo na ko karomatu ya tapi boy mo mo pi yung ko sa dinang pare sa di ko salapuran ko telepon magi kerban na nang ipon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ihapon na di kalau manganda begadang kada ka cece iya ko lojo kana mita baru nalisi kada kan dia sih melo talian sama makna cece itu yang saya ingat dari beliau makar na saya memoto ini pali masya Allah. Assalamualaikum masigi nang mitamu bagi makanja. Allah lala puli mabilo na sakay. Walias yung makna itu. May kami mga tuja duit na mga biasa. Ya to na rana nas kuma telepon yung si opa alias si kaginjo opa alias ka. Kalau mga na makyap po kasi kopor na lisu. Biasa. Ada na pa. Iya masya Allah. Alena almarhumah tabi pa ibu sidang jamaah dimuliakan Allah. Ipalit onruan mi tuko pung Allah Ta'ala. Ipalit onruan mi dari alam arwah dipindahkan ke alam rahim. Dari alam rahim kita ini manusia dipindahkan ke alam dunia. Dari alam dunia mungkin nonro ya den almarhumah Hajjajar berada di alam barzah. Jadi dia mati. Ipalit onruan mi hanya dipindahkan oleh Allah. Alina almarhum Hajjajar wa masya Allah beliau sudah menikmati hajinya. Saya selalu menyampaikan maka orang yang sudah berstatus haji masya Allah dan cinta pun Allah Ta'ala luar biasa. Apa janji Allah? Surga dan juga insya Allah matinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Jadi alina almarhum Hajjajar wa matanna. Boleh mana juga Makkah bu? Ayo, pada mana ni Makkah? Ayo lalu ki. Kau dah tahun lagi haji, nasabah mata je ke 40 tahun, tapi umrah tu na. Saya selalu pesankan ini. Jadi kalau ini sugi matu bola tak pedang bapak, wei sayang, mahal puji. Yang kalau umrah, kau dah bapak elok aku, kau balik tu lah memu. Masya Allah. Pasti loki umrah bunda masuk surga dan mati kita mati dalam keadaan husnul khatimah itu jaminan Allah bunda pasti. Jadi kita masuk surga. Melogi, lo ni Makkah.
Ini. Barang siapa yang pernah menginjakkan kakinya di dua tanah haramnya Allah Subhanahu wa taala, luar biasa janji Allah. Nasangay dege kumilolo ya sa siya ko haja ko umrah ni. Magi, di ka tambahan nasangyo lino na yan nadalalungi. Ay tatamotogin na sa mapisapan ne. Magi, ay ya ko umrah ko to miro na sa ko puli ki umrah. Ya ko mapatsi bitaw eh. Di na isura ki loyo ya po ko haji. Mga ji, ito ki alam. Mga ji. Iya mana na to nalulu biasa daw eh. Tapi dito ka ko tay ka ko. Lino gitu. Iya. Loki umrah. Sira-sira malabik ko na niya tomato malabik ko kaya. Jadi tapi alena almarhumah statusnya sebagai hajjah. Beliau sudah menginjakkan kakinya di dua tanah haramnya Allah Subhanahu wa taala. Alena almarhumah ongkang-ongkang kaki ini di alam barzakh. Bahkan nok bini anakna. Nok bini lakain na we sayang. Weh. Dengali. Iya dia nabi kaki. Dia nabi kaki ibu. Ya? Ada nabi kaki ibu. Oh, bapak na. Bapak na. Oh, mbok na. Ya? Oh, mbok na namang. Amo na namang. Uy, lo ni may sayang. Uy, kanya pa ka di onrang yang ko eh. No, binya na namang matuwa eh namang. Ano naman na? O di mana niya di mo na. O binya di mo na. Uy, kanya pa ka di onrang ko na. Uy, Masya Allah. Saya sudah menikmati kebaikan yang pernah saya lakukan di dunia. Iya ko to makanja mati pa ibu. Masya Allah. Bahkan tidurnya alena almarhumah hajjajare di alam barzakh dalam kubur pada tindro na butim perut. Ya jangan tindro timpar. Biasa tindro timpar. Ya tu tindro na butim perut lalak matai. Itu tidur nabut timpar. Beginilah tidurnya almarhumah hajjajara. Bahkan dia minta mohon kepada Allah maha piji nakama lino belo na tama ko surga na pung Allah Ta'ala sudah diperlihatkan kenikmatan surga oleh Allah karena memang alam barzakh alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam barzakh Allah sudah perlihatkan dua kenikmatan surga dan juga asap neraka. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padalin almarhumah hajjajarawi, Masya Allah. Hidupnya di alam barzakh luar biasa. Pura mana ni nok bi lakena, pura ni nok bi anakna. Nok bi ni bali bolana. Nok bi ni Pak Imam. Pegawai sarai. Pura mana ni nok bi. Nasa lumanan ako manuekan dyan, baka dyan pa.